Келіп жетіп келе. Анда айтуымша Харисов Рәфисовой Исмақ Зам ұлы яшей. Анда білгенім, баяғы армында ойнаған баянда, по-моему, араны попросить қарайбыз әлі. Ақкөл станциясы. Белое озеро деп аталады. Mına biz Rəfisovoylarga keldik. Rəfisovoy sığırga tiyişi şutu koy ekan. Kirib qarayıp sayıga mına. Ana bize isenmisiz? Sağ mısınız? Rəfisovoy isenmi? Evet gidiyoruz. Sizge yumuş bilen keldim süйлöşken ekin deyip. Ayı. Garmında oynap көрсөтөсүң mü? Oynayayım Bıldıram. Davay alay bulgaz. Bayanda endi sen oynaysan. Bayan ismi gene oyunda var. Yara bizge bara. Ben 30 yıl. Burada sizi mına düşürüp alırga. Kız. Kız yıl koluma da tutanıyor kızın. Motor nagis yapılan Rəfisovoy. Rəfisovoydan rıxsat çıxıb şuraya gəlir. Oo, mında. Biz mana Rəfisovoydan paparazitdim tuğan oğlan fırsatçı aldı. Mana Rəfisovoy oturup geldi, yerinmedi rahmet. Mana Tatar saskılı oğlan fırsatı gitti. Rəfisovoy şu olda tudun bitmesi ne? Susumda tuğ istim, susum mektepte okudım. Yaş balaşaklarında öttüğünde.
Мен укыдым искесінде, аның ергесінде ескі мектеп. Бұл соңырақ түсірділер енді. Қазір мында да укырға балалар бетте yok. Қазір портлар йорты ішлеп алдылар. Межрайонный дом престарелых деп жазып қойғандар енді. Ya, şusu, kirde tuğustun Rafiz abi. Hayır, şimdi tuğustum. Hadi şakaya gel. Buna Rafiz abinin tuğan iyi. Arif Rafiz abi, ismak zam ola. Hadi bir tanıştırıp gidelim. Şusunda tuzağız nişe, balağız tegiz. Ben şurası indi men туған өскен 10 бала, ну ikisi бала шақта өлгеннер, 8 бала өстегенде. Семьяда, ғайледағы ең бірікей бала мен. Көплері yok енді апалар, ең ұлы апа мен 35 жылғы Фәни апа, аның өлгеніне бір 12-13 жыл кетті енді. Шошында мына ойнап өстек, маллар асырап, маллар кітерге шығатырған ек. Birey şekerini silahı vermez, şeker'i arattır kaynam bir Rafiz abi. Hazır iskat şırımında. Ay, suğa barayım da. Şusunda etkeni jirledik, uluları yollar enki bile, birisi 11. yılgı, enki 13. yılgı. Ну, zamanda bu kırga Türkilmeyendalarga kömek bala üstlerdiler alar, un bala, etkey gamır boyu, ağır üsteşledi, Fin soğuşunda, Büyük Vatan soğuşunda kazanışkan kişi. Soğuştan soň ilmi көтерген вакытта ауыр эшләрдә эшләдем дип сөйли торган ие. Гомерләрнең мәңге түгеллеген, фәнни икәнлеген белсәм дә, ышанасым килә кешеләрнең үзе үлгәч җаны исәнгә. Әнкәй, шулай син дә кайтасыңдыр, язлар җиткәч берәр кош булып. Я сандугач, я карлугач булып, я кырк базларына кушылып. Безне сагынуыңдыр әнкәй, баш эченнән сайрый очып үтүең. Синең өчен хәзер айырмасы юктыр кош теленнән кеше теленең. Әрней безгә сөйләйсеңдер. Сугышларның авыр елларын, берәм һәр балаңнан сорайсыңдыр, үзең үлгәч гаиләбездә ниләр булганын. Әнкәй, менә шулай без дә бик сагындык сине, бик аңлайсы килә дә бит кош телен.
Lekin kuşlar bizden büyük işe, biz elige kişigini aman kuştuğuz. Rahmat. Mana biz Rafis abilarda Tatar Saskölü'ne varıp geldik. Rafis abi kirip gitti. Kirip qaraygal. Sorargan tutamız. Darmını aytsın mı dep. Sen misiniz? Edeniz. Zeyf Apay sen mi? Ne biz Rafis abi bilen varıp geldik de Tatar Saskölü. Yumuş var iyi bir tane. Soramadım yumuşunu başta. Rafis abi garmında oynatırganı, boyanda turgan. Oynayısın mı Rafis abi? Ezerek tavuşa çıkaralım. Reyf Apay sen yerlaşasın mı? Yara indi. Tavuşa çıkaralım. Yara, mana biz Haydi bitiriz. Bozorda Hakkul avrunda Harisov Rafis abilarda Reyf Apaylarda konakta. Garmunçu Dus kanalı. Her ay odasında Garmunçu Dus'ta da kirabız. Haydi bitiriz. Mana biz konakta Hakkul avrunda Rafis abi Harisov'da Reyf Apaylarda. Sen misiniz? Samusuz. Rafis abi şimdi yanarında alıp bittim diyen kebek oynadı. Bir жеріңді, iki жеріңді, üç жеріңді болса да бір ай түсі ойнап, гармында ойнағаныңды біләдір емес, сенің баянда ойнағаныңды да біләдір. Но тырыштыр енді. Ярама Гармон Шудус каналына. Ferit sen gelgen için tırıştırıp karayım. O garmonla min kolunu alanga bir 35 yıl indi ol. Мына қар ола башлайбыз Рәфис абай. Өткенде кіріп шығамыз да гармонында ойнайбыз, баянында ойнайбыз. Сөйлестік mi? Yarar. Bizning Alda Tatarsan Gölü'nde tuğanlar arasında bir kim oynamadı. Oynagan kişi de bulmadı. Tuğanlar arasında da etkenkiler. No bizim Atnaklasik var ya Muzaffer Vaskat. Özelliğinde şu Vaskat gibi oynayabileyinde deyip garmon alıp tutkalaydıryım. Jene kirip oynayabilmegəş. Minanı şol ki toktap kaldım iyi ortayıldı. Yara barı hazır kartasına kiremiz. Ede bir ay жеріңді oynap ko'rsatadi. Жерді sen bitma turşudaysın Rafis abi, bilasın mı? Senin o'zingda звук o'zingda отдельный bir какой-то başka kişide yok звонкий shunday голос senin. Haydi. Yerken seni sevmenime Koşup sayırımına Koşlarına
Ağır, bik, matur, jırlardan Rafis abi. Bana bit, oynavları da bik ağır. Bu jırlarını bik, matur, jırlardan rahmet zor etti. Kölü buladı beni. İşi sözlerin, iş köpletinde veresin. Rahmet Rafis abi, rahmet. Өзің үшін ойнап, ерлаштар қаласаң, гел башына иіп кіне қайғырып отырып болмай бит енді. Көңіл ашылып қала. Şulay. Rahmet Rafis abi. Biz Rafis abilarda Harisov Akkol avlunda. Rafis abi, özünüz bilen tanıştırıp gider şakkına garmunçu duskanlar. Atımıge bana tanık derler, bir mertede tanıştırmayısın garmunçular, har tanıştıra başladım bana. Гармончы Dus kanalına. Дус каналын қолға келбелектен ишектер бек шатландым мейдамат молодцы егітлер ұйыштырғанлар матур етіп өткен вақытларына әлі ерларына матур етіп еске алып ерлайлар. Шынын менің де шулай етіп ерларым да білмейіп қолымнан келмей қазір деймін. Gelir. Bana kadar uzun bilen tanıştırıp gitti. Belekegine kayda tuğansın şulay. Мен aytkanim шикелле инде Татарсаз көл ауылында туып өстем, шонда мектепне беттем. Аккүл урта мектебіне 10 класса беттем, шунан армияга алындым. Армиядан соң секретарь комсомольская организация, комитет комсомолы болуп эшледим. Шундан хужалык эшләренә бригадир, шул вакытта мына Рәйфә белән танышып киттек, өйләнештек. Шулай итеп уже 42 ел яшәп ятабыз. Ике бала үстердек, кызганычка каршы күптән түгел улыбызны 42 яшы тулган, 41 яш тулган улыбызны җирләдек. Барам диде. Иптәшләр минем анда, алар янына барам. Эше дә бик әйбәт ие. Шлебридри, ведущий инженер по охране труда Ямалда. Барам дегеш керек акмадык енді. Шулай итеп, ай ярым тирәсе хезмәткәч, мына шундый хәл булды, безгә әйттеләр. Башкириядан бер кеше дә үзем генә дип команда итәм дишан. Аны алып кайттылар. Мин эштән кайтып киттем, ниде Заполярьеда эштәйм. Шундай кайгылар кичердик без. Шунан улыбызда халак булды. Зур кайгы булды инде безнең семья өчен. Кайгыны уртаклаша. Рәхмәт. Мына бу сез ойлайсыздар инде, biz şunun için de degende kildik inде siz әзерәк Гармунчы Дас каналы. Әзерәк гөл кайгыда гына отырып булмай бит инде. Шуңа әзерәк күтәреп тә китәйек, бер төште. Андый вакытта бит әзерәк музыкага аппликация итсәң дә, күңел нитеп китә. Кеше белән сөйләшеп китсәң дә рәхәтрәк булган кебек итеп инде. Бу шуңа бу теге гөрләшеп утыралар, бәйрәм итәләр икән дигән түгел, гармун битен бәйрәм иткәне түгел, кайгыда да, нидә дә уйнала торган. Шуңа Рәфис абый, сез миңа соланмагыз инде. Икегез дә моны онытып торайык та, онытылмай инде ул, онытылмай. Үзегезнең негезендә җырлап уйнап китегез инде, пожалуйста. Хәзер уйнарбыз. Шул темага килгәндә әйтеп үтәйм әле. Кайгылар килсә, кешеләр моңая, шигырь юллары искә төшә. Менә улыбызга язылган бер шигырь бар, әйтеп үтәйм икән. Әйтеп үткән эшне Рәфис абый да тыңлайбыз. Кайтарыгыз, Илшат, баламны дип үксепләр елай Рәйфә. Яу кырыннан килгән кара кайгы бөгелеп төште ана. Синсез яшәү түгел, көннәрем тендей балам. И алдында бөгелеп елай Илшат утырткан балам. Илшат улым, сине юлга озатканда кочаклап сөйдек микән? Бу кадәрле авыр кайгыларга ничекләр түзик икән? Менә шундый кыска кына шигырь юллары исемә килеп төшкән. Рәфис абый, менә үзең чыгардыңмы, яздыңмы? Әйе. Күңелең тулган вакытлар булгандыр инде. Шуны әйттем бит инде.
Көңіл толып кетсе, кіші әзірек мұңнана шығар yolların еске ала. Yara, rahmat, yara. Rafiş abi ede bir kiyinni, mına şu kiyinni bolsa da oynap İşatның yaktı iştilegene oynap koyalı. Jırlasan işe evet indi. Өзі ярама қайтсам, жерден атып, өшірген Mariden kızılara yaraladanım Yamsak diller iskendim Mariden kızılara yaraladanım Yamsak diller iskendim Uzi yollarım yerine yattım Ömrümden ule uskendim Ömrümden şarkıda davuşlarım Yeryüzüme ziller iskendim Ömrümden şarkıda davuşlarım Yamsak ziller iskendim Rafiş abi mana maturguna sırlar sırdan söylep de gittin. Ta bir sorau beremin. Bütün iki şeyle bire turgan sorau. Garmunda nişik ürenip gittin sen? Bir iki söz etip gitel. Nişik ürenip, nişik garmunga tartılıp gitkeningni? 4-5 kasırda okuyduğum baya aytып aldım indi. Eskat деген bir yigit var bizning klasda baya nesbik üzdürüp her noktasına basıp oynaydır indi. Şunu tınlap turib, garmonda үйренесейdi degan oy бар edi. No kızgançka karşı bizning ol iyi bitirgen yıllar Sasköl'de семьяда гармонlar alırlık андай возможность bulmadı o yıllarda. Mümkünçülük bulmadı. Şunun için yigitler berip turganda alıp azraq oynaştıradır ем. Şolay azraq jargamınga berilip aldım. No baya aytdım indi. Uzak yıllar oynamasan, tutmasan unutula başlay eken ol. No, har tuta başlayız. Şunun üstünde yürüyüz. Ede bir eşerini kiyinni oynap, garmon üçün oynap kursatalı. Sen bizingni birinci kiyinni yangırış bilmeysin mi oynaganыңны? İşlemeysindir indi ana. Yok indi, hazır iselmeyin. Yara, любой кий, Rafiş abi, любой kий oynap koyalım. Көбеле гүлләргә кунса дигән җырны хәтерләйдер, йырлайдыр инде урам буенда. Әйдә шуны уйнату. Онытылган икән. Yaz gibi kutedir, o çeşin kursenine kuştanma. Yaz kilerde gider, ömrüşüm ayırdı. Kuştanma, kuştanma, kuştanma. Yaz kilerde gider, Senin ul gelmek, uyumak gerekine muhtayan. Sen
Yıllarımda unutmağansın zorra. Rafis abilarda konakta Refep Ağa'da soru vereyim. Refep Ağa, siz Nindi Ağul'dan, Gafur Rayon'dan bitin değil mi? Nindi Ağul'dan iyi nişik tanışıp gittiniz Rafis abi bilen. Biri kızıklı historiyasında biri garmum turundan biri söylep gittiniz hele. Men de özüm Gafuri rayonu Kutluğuza avulnakı. Kutluğuza avulu bik matur avul. Onun anda matur kulleri var, tağları, şişme suyu var. İlki vakitte Krasnosolsk Stikolna zavod, ondan komutasıydı. Şundan Победа kolxozu bik Güçlü kalkoz. güçlü kolxoz idi. Sol vakitler bigirek sağındıra avulda üsken vakitler. Eli biz anda постоянно kaytıp yürüyoruz. Mana olabızda Rafis isteydi min kızım, oğlum Eylül ayında beren bakşabız var Kutluğuz ağılında, yurtumuz var. Şunda berenge işlerge bardık, kumirge. Hazır oğlum Abit'ka kirdik de, şundan soň oğlum eyte yatıp durayım hali ezgine değil. Где-то 15 minutlap yatıp durdu, biz paka pasuda yuğança, üsteller zıystırgança uyandı da oydu bigirek bir de tuş көргенім yoğuyu tüşte Qartatay'ını Elferit'ni, Alit'ni tüşte gördüm. Qartatay meni özüne şakıradı. Bizning atayımız 2015 yılına vafat buldu. Tuzu Büyük Vatan Soğuşunda bulgan. Katnaşkan kişi. Şundan soň Qartatası bik yarataydı olabızna. Şulaytıp düşün söyledi de iyi singnesine aytken. Eğer de menin bilen bir ay bir bulsa, meni Qartatay yanına koyarsız dip aytken. Şu kaygılı haber kelgeç, matur etip, mında mitinglar yasap, uzattık hem onun aytığı boyunca biz onu Qartatası yanına Jirledik. Kutluğuz ağılında jirledik. No, Gavnun Rafis yaş vakitte matur oynaydı indi. Ona Fidan Gaffarı bilen sravnit ettiler. Yok şunlap. Onun где-то записи da var. Ne? Elik bitinde nege yazarlar ya? Lentaga. Где-то o записи da var hala. O zapisni Anı bastanada bitirek gerek Rafis abi. İzlep doğurmuz. Vastanavitip yazdırıp netip bolsaң bular. Bir 35 yıldır indana yazdırganda. 35 yıldır. Artık ara. Sen bile eylenişim Biz öğrengen. hazır senin bilen 42 yıldır. Garmun yaşayız. Azrak yardım etti mi sizge tanışıp gitkenden? Nişik birge tanışıp gittiğinizde söylep gitseniz iyi. Tanışıp gitti. Şu özü bizning rayonda tanıştık indi. Yırlaşıp alatırgan endi o. Yaş vakitte her kimde de yırlarını hatırlay, her kimde yaşlık tavuşları bula. Elik telefon yok idi bitinde, ne yok idi. Köbürek yaşlar Anda başsuğu degen şişme var ya Kutluğuz'da. Sonda Erefe bile işte kasıp jırlaşa baratırgan şu şişme yanına. Şolar istek olgan. O jırgızını bilmeysiz mi? Çok anda. Ne bulay garmunsuz gına hazırlasanız da bula. O vakitler köpten sizlerden, kilerden tol bitkendi. Davay kızılçı birer ikinci yer. Eyde bir jırlayık al. Hayır, özleyik de, öyleyik de. Mana Rafis abi bayanın başı oynayım hala değil. Sorav için Rafis abi. Mana hele Rifat'la söylep gitti bitindi. İşat turunda tüşün kurganın. İşatqa bağışta bir mansum, bir jir oynap jiber almasın miken? Tırıştırıp qaralı.
Hazır yırlap kararmız, o Eşat'la bağışlap yırlığa көңіл yırlar түгіл енді мың солырақ бірер yırına Doğru, iskep evet. sürüp hayır başkarıp barayım. Rahmet Rafis abi. Oğlum ne gittin? Rahmet. Bir muңсу жыр болды енді bu. Солай мұңсу болса да yırlaysın bir vakit. Rahmet Rafis abi. Büyük мұңлы ki Işat'ka bağışlap oynadın. Bakilleşmey oğlum ne gittin? Şolay. Ağır kaygısını ortaklaşabız. Rahmet. Mana biz Rafis abilarda, Reif apalarda konakta meni söz aytip kitesim ki Rafis abi, Reif apa siz mine garmonçu dost kanalına aşolanmazsınız indi. Min köngülüme kıyın kanışını şu vakıtta jırla biriler meni dip kup sığarısız dip uylaganım yani men özümni. No dünya bara bit barıbır. Dünya öte yaşayız. Sizge mana biz tınışlık, tüzümlülük dileybiz indi. Ağır kaygılar bu. Bala kaygısın kurmesiz kediler bütün kişide. Şuna zor rahmet sizge balay karşılağınız için. Mine özüm de kıyınsınıp degende nittim indi, kildim. Kişinin şunday kaygısı vakitinde şurayı bulamı dep aytip çıgarırlar kibigiyim. No siz büyük yakşı etip karşı aldınız, rahmet. Dünyalar tınışlansın, illerimizge tınışlık gitsin, soğuşlar tuktasın. Ondağı bolan saldat yigitlerimiz isen sağ şartlanıp tuğan yurtlarına eğlenip kaçsınlar. Amin, şolay olsun. Rafis abi, Varlık halkka da payga gelmesin. Rafis abi bir ekiğin oynap jiberindi.
Garmonchi do'stim, bugungi garmonchi usti Rafisoviy Harisov Аққөл ауылында тұра. Татар Саскөл ауылында туған. Һәм рахмат сиңа Rafisoviy. Һәм Рәйфә апа Құтлықожа ауыл қызы Rafisoviйның тормыш иптәше. Рахмат, Фарид, шулай безне санга сугып, үзең әйтмештей, кыйын вакытларны булар янына керәм әле, әзрәк күңелләрен күтәрәйем дип кергән өчен без Рәйфә белән бик шат булып калдык. Рахмат. Үткәндә Уңышлар теләйбез сиңәргә, Фәрит. Шулай итеп, дальнейшемдә элекке гармонистларны табып, әле күпләре бикләнеп, югалып калганнары күп, шуларны табып, аларның күңелләрен күреп, күңелләрен күтәреп йөргән өчен сиңәргә бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Гармончы дус каналы. Ходай түземлекләр бирсен, саулык бирсен. Рәхмәт зур итеп Рәфисовый, рәхмәт. Гомердә онытылып беткән, Зыянсыз әле гармонистларны. Обязательно. гомердә онытылган көйләрне менә әле син килеп искә төшереп, искә алып уйнап бер төрле җиңеләеп китте. Рәхмәт зур итеп. Гармончы дус каналы. Бер йомыш торып калган Рәфисовый сезгә. Мына безнең бүтән кешеләргә дә әйтәм. Гармончы дус каналының гармончы дусы директоры Аю Аюханов. Ул да мына гармонда уйнарга килгән Аққөл авылына. Рәфисовый әйтә, гармон тотканым юк ди. Уйнай алмайсызмы гармоннарда? Чыгарып карайым тавыш. Бер ягында Хәсин уйныйсың әле. Бер ягын мин тартайым. Гармончы дусның гармоны белән Рәфисовый Харисов Аққөл авылы, Белоозеро станциясы, Татар Саскөл авылында туган. Рәйфә апа, Құтлықожа ауыл қызы.